abarukukurira akakiiko ka MK Movement bebembirwe emico n'emitwarize kandi omunyishenjera bwigala East baramu barugahare hamwe na David Kabanda berundine ku rugo muri Kabarole district kandi aba berundanira rwengaju okwegyesiibwa okubine kukoresa eitaka rikye bakakoreraho projects ezo kongera entasya yabo. Richard Nyakana orukushomesa no kuhabura aba MK Movement yagira ngo akatandika n'entemwe hatayine munana kandi ngo ebi nabikorera eitaka rikye. Now obutwa tulina obwana buto bw'enkoko ebyokulya bitukuma kutabala mu kyoma ki tubiseesa omu mbere hali piloting navigation ne kukola butuma potato replacing na concept kwa ntunda because maintaining a protein kwe amagoba gaitu geyongera kwa sente nyingi zitwa abadachi aba Holland aheru sente zetu nyingi abadachi mbazitwa kandi twantu ina mukene sente zetu za kusigala hano eteki honorable Kabanda honorable Mawanda mwijja kunkonyera na atenyi barugala abo kuba tumanyire abo kubaza nabo inyo mbamanyire kirabina mukaga lita mukaga za abakozi bo mukana family akutunda abanyishenjera bari mu Michael Mawanda hamwe na David Kabanda nibagira ngo nibija kutwara ibitekatekwe byo mu ishenjero okureba ngo cyayamba okukwatira wabarisa ine eka emwena eka emwene chweka tugendere akaburwa kwa president kwa ekina abo kwa rode twaize kureba ko twasibya bizobera ntisoma aime eke emwena emine eke emwene chweka konkana employing abantu ari senkoko ari sente akore ibyo kurya agarika hereza n'abantu emerumo tuje garkayo tumanyise speaker wetu wa parliament tushabe president supportinge kureba ngo twagenda mu meisho habura abantu beitu okuba kubasa kukozesa omwanya muke nkogu kubasa kufita emerumo no kutunga mwesente gwe kutoka kugamba nti MK oye M7 oye baitu bego kulisa na small business ezikusobola kuba income to fight unemployment bana basigaze ngako kubarura tibayine emirimo kandi omunyoro Nyakana akumanyisiza gambire aina AKM ne decimal abiri amaka gigaro akulisiza ente munana akulisiza enkoko kanana akutunda obusa akutunda ebyokulya byente so bitwegere wa Nyakana birungi kandi tukusima amakuru agagasha kwa Sheikh Abdulatif